Kijing tip bagi khobor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Ki sipa ke Israel kila pentim ba kajing lectur caka sastrim ha kesni ublai kal pempat arliang ya kene kejaka bat kajing tombor persya ya ki dikhot ka kan hun Hamas kadang ya pedeng hadu menta. Ki sipa Israel le yok ban kerkut ya ke Gaza City menta kadon ke Gaza Basyati bat ke Gaza Basyatai laong unong aitin ki sipa Israel u Daniel Hakari Hakawai pat kaliang u menteri rang bakdu keri Israel u Benjamin Netanyahu u lekentaj ya kejing kerpat pandono da kejing sangai eset ha Gaza lada ka Hamas kampalaim ya palat aspa sapeungut gibru ki baklara bor hakan yutrik jong benari saw kat amdon setia kejing sangai esian lada 4 palai lut ya barok gibru ki balai syak rakbor laong Netanyahu ha Ramon Air Force Base ha ki benta Basyati jong ke iri Israel ngi penaya kene syagi parlong bat kinang syun jongi ngin peteng haduk bangin dala ban pali miki ngim don lat da kumwai pat uloong ki menteri ketenat bari jong ke Qatar Saudi Egypt Jordan bat ke United Arab Emirates kila ye kendu ya uskatri ke state ke US u Anthony Blinken hanong ba aman Jordan ha kesing sakjan bat kin kentu ya u pan pesngeu syakri Israel pan ko ngu bahkan dono da kejing sangai Asian nakaliang u presiden ke Palestine u Muhammad Abbas ula dawa ba kadai ban dono da kejing sangai Asian ke Bamador hakapor baulai kendu ya ubilken West Bank Hanrai nakaliang ubilken ul kentat ya kijing ketu jongki babun bandon da kejing sangai Asian ulong ba kejing sangai Asian kan ailat ya kidkot ke Hamas pan ya lumbiang ketrat kekot ke kia Gaza ha kesengi blai kalau pentim ba palat kenda hajar news pa nyeu pungut kinong Palestine skila syak penyam nadu bestang ketma hapadang geri Israel bat ke Hamas ha kenyeu trik jong menari saw kila don ru khat saw hajar ngut kinong Israel kibla syak penyam ha kidkot ke Hamas